Bugesera, Kayonza, Gatsibo, Ngoma, Nyagatare, Kirehe na Rwamagana. Reka twongere rero tubasuhuze kandi tubahereze ikaze abakurikiye televiziyo yacu Impano Yawe TV. Nkuko mubimenyereye rero uyu ni wa mwanya tugenda tubagezaho inkuru ziba zigiye zitandukanye, ibiganiro, imikino n'imyidagaduro. Twagarutse rero mu kiganiro ese wari ubizi, ikiganiro cy'uyu munsi cya ese wari ubizi twageze mu ntara y'Iburasirazuba. Tugiye kubagezaho rero uturere tugize iyi ntara y'Iburasirazuba n'imirenge y'utu turere ndetse n'abayobozi batowe ku itariki 19 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'2021. Tubahaye ikaze rero mu kiganiro mwateguriwe nanjye Soteri Munyempundu. Wibuke ubanze gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bizajye bikugeraho ku gihe. Tubahaye ikaze. Akarere ka mbere dutangiriyeho ni akarere ka Bugesera. Akarere ka Bugesera kagizwe n'imirenge 15. Aka karere hakaba haratowe umuyobozi witwa Mutabazi Richard. Uyu ni ugiye kuzajya uyobora aka karere ka Bugesera. Imirenge igize aka karere ka Bugesera, hari umurenge wa Gashora, Juru, Kamabuye, Ntarama, Mareba, Mayange, Musenyi, Mwogo, Ngeruka, Nyamata, Nyarugenge, Ririma, Ruhuha, Rweru n'umurenge wa Shyara. Iyo ngiyo ikaba ariyo mirenge igize akarere ka Bugesera. Akarere ka kabiri muri ntara y'Iburasirazuba turahasanga akarere ka Kayonza. Akarere ka Kayonza kakaba kagizwe n'imirenge 12. Aka karere ka Kayonza rero hakaba haratowe umuyobozi ni Nyemanzi Jean Bosco. Imirenge rero igize aka karere ka Kayonza twavuga umurenge wa Gahini, Kabare, Kabarondo, Mukarange, Murama, Murindi, Mwiri, Ndego, Nyamirama, Rukara, Ruramira n'umurenge wa Rwinkwavu. Iyo niyo mirenge igize aka karere ka Kayonza. Akarere rero ka gatatu muri ntara y'Iburasirazuba twavuga akarere ka Gatsibo. Akarere ka Gatsibo kakaba gafite imirenge 14. Imirenge 14, aka karere kakaba kayowe na Gasana Richard, niwe watoye ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 11 2021. Imirenge igize aka karere ka Gatsibo twavuga umurenge wa Gasange, Gatsibo, Gitoki, Kabarore, Kageyo, Kiramuruzi, Kiziguro, Muhura, Murambi, Ngarama, Nyagihanga, Remera, Rugarama n'umurenge wa Rwimbogo. Iyo niyo mirenge igize aka karere ka Gatsibo. Dukomeze n'akarere ka kane muri ntara y'Iburasirazuba ni akarere ka Ngoma. Akarere ka Ngoma kagizwe n'imirenge 14. Aka karere kakaba kayowe n'uyu niyo nagira Natalia. Imirenge rero igize aka karere ka Ngoma twavuga umurenge wa Gashanda, Jarama, Karembo, Kazo, Kibungo, Mugesera, Murama, Mutenderi, Remera, Rukira, Rukumberi, Rurenge, Sake n'umurenge wa Zaza. Iyo niyo mirenge igize aka karere ka Ngoma. Akarere ka gatanu muri ntara y'Iburasirazuba twavuga akarere ka Nyagatare.
Akarere ka Nyagatare kakaba kagizwe n'imirenge 14. Aka karere kakaba kari kuyoborwa n'uyu witwa Gasana Steven. Imirenge igize akarere ka Nyagatare imirenge 14 ni umurenge wa Gatunda, Kiyombe, Karama, Karangazi, Katabagemu, Matimba, Muri, Mukama, Musheri, Nyagatare, Rukomo, Rwempasha, Rwimiyaga n'umurenge wa Tabagwe. Iyo niyo mirenge igize aka karere ka Nyagatare. Akarere ka gatandatu muri ntara y'Iburasirazuba ni akarere ka Kirehe. Akarere ka Kirehe kakaba kagizwe n'imirenge 12. Akarere ka Kirehe kari kuyoborwa na Rangira Bruno. Rangira Bruno watoye ku itariki 19 z'ukwa 11 muri mwaka wa 2021. Imirenge igize akarere ka Kirehe twavuga umurenge wa Gahara, umurenge wa Gatore, Kigina, Kirehe, Mahama, Mpanga, Musaza, Mushikiri, Nasho, Nyamugari, Nyarubuye n'umurenge wa Kigarama. Iyo ni imirenge 12 igize akarere ka Kirehe. Akarere ka karindwi rero nako karere tugiye gusorezaho muri ntara y'Iburasirazuba ni akarere ka Rwamagana. Akarere ka Rwamagana kakaba kagizwe n'imirenge 14. Aka karere kakaba kari kuyoborwa n'umuyobozi witwa Mbonyumuvunyi Rajab. Akaba watoye ku itariki rero 19 z'ukwa 11 2021. Imirenge igize aka karere ka Rwamagana twavuga umurenge wa Tumbwe, Gahengeri, Gishari, Karenge, Kigabiro, Muhazi, Munyaga, Munyiginya, Musha, Muyumbu, Mwurire, Nyakariro, Nzige n'umurenge wa Rubona. Iyo niyo mirenge igize akarere ka Rwamagana. Mu gusoza ikiganiro rero niba utarakora subscribe twibutse gukora subscribe kugira ngo nyine ibiganiro byacu by'Imana bizajye bikugeraho ku gihe. Kandi tubashimiye kuba mwakurikiranye ikiganiro cy'uyu munsi cyacu cya ese wari ubizi. Ibiganiro by'Imana yawe nakagaruka. Turabakunda cyane rero. Ciao.